13 Desember engkha Bubagra Kirit Bikram Achaimani sal. O salno muito ganang khaina bagai tini 13 Desember sang salo. Edisini Kherangbar Saknaio Ramani bisingti Bubagra Kirit Bikram Kishore Manikka Bahadurni Achaimani sal palai laikha. O pandawa hai manjak phaika TTA edisini CM Pono Chandra Jamatia EM Komal Koloi tei edisini CEO Sike Jamatia no khobui EM Suhel de Burma tei juda adang rok o salo je bor rok cancer bemar rok laijak borok no Makna Naijaknai oro Saknaio engui hai manjak phaika ILS hospital ni CBCC ni specialist Saknaio rok tei oro Saknaio bagai kabangma bor rok hai manjak phaika. Manikko Burma was the son of Maharaja Bir Bikram Kishore Manikka Bahadur and Maharani Kanchan Prabha Devi. He is the father of our Bubagra Kirit Bikram Bahadur. He was born on the 13th December 1933 at Calcutta and passed away on 28th November 2006 at Rabindranath Tagore Nursing Home, Calcutta. Maharaja Kirit Bikram Manikka Bahadur was trained and imparted education in premier educational institution in Rajasthan and later in Mayu College, Allahabad. He was very disciplined, punctual, soft-spoken and reticent person. He was not only a big athlete and cricketer but also a patron of sports and music. Maharaja Kirit Bikram was elected thrice as the Member of Parliament Lok Sabha from East Tripura constituency in the year 1967, 1977 and 1989. He was a benevolent Maharaja who has donated land to the Tripura government to build GB Hospital and TB ward of GB Hospital, which was named as the Kirit Bikram TB ward to give respect to his services for the people of Tripura. It is known to everybody that he is a man of word and whatever he promises, he used to fulfill his promises. Today is the birthday of such big personality and we salute to him. Long live Maharaja Kirit Bikram Kishore Manikka Bahadur. जों एडिसी हाफांनि ngui एडिसी नि मेन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग महाराजा किरिट बिक्रम किशोर मानिक्य देबरमानि आसाइमा सालनो रगै जों चिकनटेक काइसा पान्डा संसालायखा चिनो पान्डाओ मानजाखा चिनो बरम गनां एम कमल खलय चिनो बरम गनां एम राजेश त्रिपुरा दैबो बरम गनां एम सुहेल देबरमा चिनि CEO additional CEO CLA दैबो जतो अरनि मेन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग नि ऑफिसर जतो तिनि तंगै जों महाराजा किरिट बिक्रम नि आसाइमा साल जों चिकनटेनि बिसिंति पालाय लायखा चिनि CEO नि खोक्तै जों बने जीवन काहिनी खोना लायखा चिनि महाराजा किरिट बिक्रम चिनि तिप्रासानि बागै चिनि राज्यनि बागै बोसोर सामं काहाम तां थांखा जों जतनो खोना लायखा अरनि बिसिङाव जों साजानाय लायो दिनै जों एडिसी मालायखा 1984 एडिसी मुभमेन्ट खालायथानियावबो चिनि महाराजा किरिट बिक्रमनि अनेक भूमिका दङो चिनि टिजेसनि नेतारनो फान्डिं खायमानि हयते सुरु खायबि केन्द्र दिल्लीनि प्रधानमन्त्री निनि स्वराष्ट्र मन्त्री रकबाय बरनो अपॉइंटमेंट नाय दगनि कक सालाय दगनि अमाहायके कचारो सामं खायै ब चिनि एडिसी चिनि तिप्रासारनि बागै ब अनेक सामं खायगलांखा चिनि राज्यनि हामखायनि बागै गोबां जागावो चिनि स्पेशली जीबी हाय जागा दान खायरमनि आसे बनि बुखाकवा अमनो जों बावै थांजानाय गावया हानि बाङै जों चिनि एडिसी हाफांनि हयते दिनै जों चिकेन छतेनि बिसिंति फानो बनो मैतो खायलायबै बनि सामं तां थांमानो जों बरमनो लायो जों दिनै महाराजा किरिट बिक्रमनि आसाइमा सालनो पालायलायखा खायनै सालो जों नायलायनाय दैबो गाहाम खे पालायलायनायनि बागै दानि के जों चिनि दफानि बागै चिनि राज्यनि बागै सामं खाय थांनाय रनो जों नांमानि
borong robui mayang tongo borong no जों salsa siniya ngoi thangkha tani ke je dofani bangai samang khainai rok no paurona ni bagoi chini itihas no paurona ni bagoi kwbangma sokranto cholemani bagoi जों salsa pawi thangkha phiaba जों omahai chini bagoi dofani bangai samang khai klangnai rok no phainai salo teibo kaham ke borong ro lainani bagoi chatiaw lainai tini जों थानाय बोसोरावबो पालाय जाया फानो जों ताक्लायनि सिमी महाराजा किरिट बिक्रम आचाइमानि साल होननाय जों चिकनतोनि बिसिनि पालाय लेखा फायनाय साल जों तैबो गाहाम के बरम लायनाय आसक सावैनो जतन हामबाय।